Puštanje zmajeva i skakalica. Oprezno, Kvak! O, Bok! Kvak i ja se pripremamo za veliko natjecanje u puštanju zmajeva. Izradit ćemo izvrsnog zmaja. Naš će zmaj biti bolji od izvrsnog, jer imam velike planove za njega. Biće to jedan veliki zmaj. Biće tako zakon sa 6 velikih jedara od svjetlucavog papira i vrlo dugim repom koji svjetluca i... U redu, bolje da se bacimo na posao. Natjecanje uskoro počinje. Možda će nam trebati još neki dijelovi. Ups, oprosti, Kvak. Popis je dug, jer trebamo mnogo zakon stvari za zmaja. Pa, krenimo onda. Moramo pobijediti na natjecanju. Bok, ekipo, trebamo još nešto za zmaja. Fluffy, treba li nam sav ovaj toaletni papir? Aha, htio bi lijepog i mekanog zmaja. Oprosti, ja već koristim sve ovo za svog zmaja. Da, mi to već koristimo. Znaš, Zak, ja sam ti stručnjak za zmajeve. Moraš otići na Skoko Super Bazar za zmajeve. To je tržnica na kojoj ćeš naći sve što ti treba za zmaja. Da, čini se savršeno. Idemo na Skoko Super Bazar za zmajeve. Bolje požuri, Zak. Da, natjecanje uskoro počinje. Stići ćemo. I to s pobjedničkim zmajem. Doviđenja! Upravo si, Kvak. Ovo je pravo mjesto za zadržavanje na stranici. I skakalica. Zakon. Ne. Oh, wow. Možemo upotrijebiti ove vjetrenjače za zmaja. Ali vjetrenjače nisu dio plana. Gle, Zak, žuto! Uj, tako lijepo! Baš prema mome planu! Savršeno! Žuta krila leptira, zaista? Krila zmaja, zakon! Hej, Kira, što kažeš na ova jedra? Krila zmaja! Krila zmaja bi mogla biti dobra za drugog zmaja, Zak, ali nisu dio plana. Ne možemo li promijeniti plan? Barem malo? Jer krila zmaja su skroz zakon. Kao i krila leptira. Ali krila zmaja su crvena. Moje najdraže boje. Ali krila leptira su žuta. Moje najdraže boje. Mislim da mi se više sviđaju crvena. Ne, žuta. Crvena. Žuta! Možda bi svatko trebao napraviti svog zmaja. Možda si i u pravu. U redu. Sretno. Neka najveći i najljepši zmaj pobjedi. Da vidimo što bi moglo iskočiti. Zakon. Hej, Kvak, hoćeš li mi pomoći? Hvala, Kvak. Kvak! Gle ovo! Kvak! Gle! Kvak! 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 Pridrži! Izvoli! Baš je Skoko super, jel tako, Kvak? Kvak? Hej, gdje je? Kvak! Brzo! Kvak je odletio! Drži se! Spasit ćemo te! Sredit ću to, Zak. Ne, ja ću. Rikša!
Drži se, Kvak! Stižemo! Gokart! Idemo! Panda! Pju! Drži se, kompa! Uhvatit ću te! Ne, ako ga ja uhvatim prva. Pazi, jezero! Ništa me neće zaustaviti! Au! Evo ga! Bez brige, uhvatit ću ga! Wow! Ne! Pusti ga! Držim ga! Ti pusti, ja ga držim! Ne, ja ga držim! Ne, ja ga držim! O, ne! Uzica se brzo odmotava! Nabora mi! I papirića! Što to radimo? Moramo vući zajedno! U pravu si, Kira! Ne, ti si u pravu, Zak! Drži se, Kvak! Spasit ćemo te! Imaš plan? Ne, ali ti imaš! Velike planove! Itekako! O ne, Uzica je došla do kraja! Leti u daljinu! Bez brige, kompa! Dolazimo po tebe! Brzo, Kira! Plan! Riješit ću to, Zak! Wow! Pretvorimo sada plan u zmaja! Skoko super! Eno ga! Drži se, Kvak! Dolazimo! Još malo! Imamo te! Sad si na sigurnom! Papir opet spašava dan! Juhu! Imamo te, Fluffy! O, molim te, požuri, Zak! Sve ćete propustiti. Jedan, dva, tri! Bravo, bravo! Nikada nisam vidio nešto slično. Haha, totalno smo ih otpuhali! Zajedno! O, predivno! Možete to ponoviti? Dame i gospodo patke, dječaci i vjeverice, pobjednik natjecanja u puštanju zmajeva je... Zmaj leptir, zmaj patka! Skoko super! I ja, Kvak, volimo letjeti zmajem. Zar ne, Kira? Itekako, Zak! A zabava nas baš nekako lako ponese.